Hello guys, welcome back to my channel. Inge tini uci jong tini ambience mall thangnai. Inge tini ambience mall thangye nangno phun anu to sak ham ke detail of mami ke last time ang kahama ke abo video ke ma yang tha ha. Sisa first time I ni mall ro thangye ke video ke mo inge tini ke nangno kahama ke phun nai inge tini ke jara I chenem ro ha nai. Inge nangno phun anu team block nai tumbi. Bye bye. Inge chung ta ong khai nai. Kaya ko ye auto bai thane tin chi se jamo wati phai to mo inke nang no ara thang ye phru sha na do bye bye so Bokeh Ambience Mall chúng khi tạo ra sốc phải hả tạo khi tiếng khi jam ông sẽ mong cái hát sẽ hạ mấy đại sẽ tạo cái chúng chinh than này hạ cả gì là tạo khi chúng giá ra sốc phải hả giá ra hát là sốc tạo tạo khe chung he men section na thang do zara ni no Isuk mo kashmi asuk ke dam zara wo moha phase pai ni ang tha ke chang brand rao to bang ma ke tau ke ha jang lo thanai tau ke Indian wave si sa nai le nai tau ke tai phu nai ma khang jo ta ka nai ma khang mos ke ha pha bam ro ka mos se choi ha jan den khamu ha tha za choi ha za pura abo jo ta ke ase kyam e la yam tha ke to si se thai nai ni kan to sak lai ro khamai mai ne ke to si sa nai thau ro nai to na kya ke You want some? Cái trồng rau súp chani phải hả? Thắt thảo? Thắt thảo? Vegetable tâm một khai alu bảy một khai. Mau chưa ăn? Căng này đi. Cái alu dọn mà. Sao? À. Comfortable. Oh. Nó này thuộc rất khăn đấy. Rất khăn bro. Cao bay khe nhưng này thì có xem hay chịu là món sao black có cái sưng mà hải dáng răng nữa
kaksa kan này kaksa cái này Bawa ketentuan angkat tangan nanggung dah. Ini kok. Apa itu naik kontak dia tu? Udah mau upload mana left mau upload kalau kamu tu the viewers masih sini Nang sahaja pula masa angkat balik beach nolak ni ha. penuh tak pun This one. kamu nasi na Hingke contoh je pai ma pai pai ha. Hingke boke je boke han nolak mo. Hingke abu zara ni ha mo mayang rang kering ni. Hingke ang boy tini na ini belum no pai ni ha. Nang naik tu boy balik kak saya mato. Anak non jatuh pun mayang ha. Aku next time wote clear kan ke pun try kenai. Tini boy bye.